turi ntariki mirongo iri na inya mweri jwa mbere jwa mwaka jwa ngiri ijana mirongo iri na ithano amukira nkatho cia mwanya mutegiro Meru TV kuma ntere chionde ira witete na mbere na gutegera TV redire tuge kukora ekana gikora na gutongeria ndene ya kathatu kama Meru kogwata ogani kirinteto cia Meru TV rukiriri turako abambitaga Dennis Mutuma twamberie na mantu jegie ukaria ne aria areithi bakuma ntere nyambene baria bakuma tigania na egembe ni bachumiriti na kuonania kurega kunganiro kwao ni kirabo kuga ikuthirita kuri na wongere kubothe na cia ukari kiri mwankajo county Isiolo na county ya Meru nerana ndi arithi baba matariritie mantu jegie wamba ng'ombe kwithirwa bogeta na mbere batongere tue ni mukane kana batongere tue ni mukaririgite wa Stephanie Mucheke Thinkei nibogete polisi monkera nandi patirethera bakinge wirane bro babekire bagutigira nibakurwa na nto baraba gwitithia na mbere maitia ja kuya ng'ombe izi nyarankuruki brombete thirikari nene gutigira ne kurita mauritani kiarethi bonde ba ng'ombe mbere ya ireta njanchamo ire kurekana ne kuretwa ni thirikari kiri arethi baba banteriji arithi ba ng'ombe pandene ya Nyambene baria baithero be miukine kana miankene ya Isiolo na Nyambene kana na Meru batongeretwe ni mwene giti wao Bwana Thinkei ni baumirite na kuonania kuria kunganirwo kwao nuntu bora ng'ombe gukaraikia waruterene ruru thina ira twenio ni ng'ombe ira chaitire ira twerwe ni commissioner of borithi ikairo na itu chikora ire mwanka tha itu chikora ire kintu kera tukoromba thirikari ni ruterene rwa ng'ombe ucha irikite gweta ntu itu chiene ng'ombe over 10,000 arachiki chantu banyambere bonde na bila tukoromba nikatukoromba bwana Kanja atutethie na ngoya ya kwarika ura ng'ombe chiburite gweta kuwero haraka iwezekanavyo no tukora this time tuena ulizi bubwega wa Mr. Langat rori ya kamweline uroreyere rwarwa na ututhikira na rikitie wega mekakati bora kumbekana bakiaria bariuga ng'ombe cia Meru ni ciitwe inyingi muno igitenelere na bategera ikethwa cindene ya Isiolo County na Samburu County iria bakuani kumenyekana aria iri na ni bateri kwithwa igeri ni thirikari ende thina ya mwanka thaitu rino ntu ng'ombe teire iraitire imwitiere iraitire rutikija rutere rwasioro no chietu ni bureta kuthingatwa araka weza kana bino ntu ni kumenyekana kijana araithi nikende kaomba guchoka nkuruki arithi baba ni balindene ya Kangeta ni baugite ati operation iraberirwa ikathithwa ni batebwe kuthithwa na nikenda bakomba kwithura bena thiri na bombe gutunya ntu bara bena bunduki kinyume cha sheria bombe gutunywa ciona nikenda bakomba gukarana thiri injega ni kikia gotomari mwe bunduki cha wato ya ndoro cha wato bunduki jele ile ira ikabero na askari na thimo ure ni tonto tethitha kwa ikwa kwa Safaricom ethingatiamba bau bange barai na bau nonto tago darai mwambo mara amba kurugia thate emenyo ina bari nonto thimo yu atumirwa through Safaricom na thirikari kenda uteonga ambe yuchi bagaweta na uteamba wo bagaweta nonto signals cha thiata mwako na antu au na bari na livestock mwaka muthiri 2024 antu betu ibeiro saidi na bai kuyo itwaungane twinde turauria minister ura wari wa internal by then our deputy president Professor Kidike ya antu witwa Kibiro kuya gutetetheria mantu yara ya kuria mikakati ya kurikaba ng'ombe ira chiyitwe no ntu ichi ng'ombe more than 7,000 na ichi amenyawa na araidi na aikweya na bangire mikakati lakini itakinyanile no ntu itware abwithia operation ireta abwithwa na still o mwaka yu kuendelea kuya the more kinya ikweya twangokana ringi twetete Nairobi atutumira ING ari ututumira ING na iraka rumo ING na promisere pia akabwithia operation nikenda ng'ombe ira cinara na Samburu na ikwamenya guntu kuraire ciita kuirwa operation yeta thithika
arithi ba ng'ombe ni barikitie kuga kubo vaccine ire kunenkanano ni thirikari inene bo batumba gwitikiria vaccine bate kumenya uri ciuita ngugi indi boria thirikari ni kende komba kubaitana ni kende bagitikiria gucancamirwa ng'ombe ciao ojore corona ya mbere gwitanirwa antu mbere bambiria gucancamwa kya kwendi turiandite na that vaccination kwenda kulaunzwa ni raisi ya country wide, lakini kiuria ni atiri to mwanga buketha bwina officers ba livestock bakea batu obesity batu endokiti batu wira muhimu bandra wewe kwenda kumuntwa. You see right now atugiwa atiri ndawa erio vaccination erio kana vaccine ni kwenda kuya kuthithirwa ng'ombe bau bongo bakua ire ore bakuyo twendokiti no ntu bombere no mwango gathomethia muntu ukienda mwandra uyu mwa itara corona ekuya twaire turairwa kwi vaccine irea alafu twamba kuthomethua turathoma turetigiria twa muntu so thirikari tutireta thirikari gutumutira ng'ambe lakini katukuigwa na tuthomethetwe tukamenya niko baugite mwanka thai foot and mouth ni disease ira bakuona kana juniju murimo jora bakuona jo ithirwe nchachamo ende thirikari nchachamo ira inacio ni batikuritana arithi na arimi ng'ombe vaccination ira tukwenda ndene ya rutere na roro wetu rwa Nyambene ni vaccination ya foot and mouth murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa tukirekana na ripoti utwerekere monka geshuko bunge getigania East ni aria arimi ba majani kuma factory ya mechi mikuru ibarachumiri na maruruja manene bakimeneria bamwe bara tongere bakiwanda giki bario mutongero jikene takaziri na munini wao rogweto gitonga ikirachia nikireba kugatongere baba ni bedrete bare na mibango ya kuangaratania arimi nikenda bakwauriruwa kwethirwa bagite kioto kya mbecha ciao cia bonasi arimi baba nandine bachitete na kuga ati batetekeria timu ya Kazere ibatongere renge na bobo ni nyuma ya utumiri butho kubwa mbecha kagite na karaba atongerete kiwanda giki ntere chemikuru arimi factory mechi mikuru ibatumirite na kumeneire ikundi kimwe kire gitongora ituni cia manura rituretine yawe kadiri na munini oke gitonga kira cia barabakua nikaba kwenda kwangaratia arimi kenda bareka baite mbecha cio ire bakurikana ibarite ndienda kuwa mantu yara bakwaria iruare ndienda kuwa kaba uchwanjira ya uta marathi kana uta mwelekeo yu arimi ba mechi mikuru yes. Arimi ba mechi mikuru lengo yo ni mbecha na mbecha ike ya kuonora utithina ithireke urimi buriko shendira arawetere ni murekwe irerero itena ngatas inkwenda kwalelia anto balelie bwega muritiongwe aritangwe na kamakirwa noro mwete ngwe kampanera yaritere ngwe ya waka shens eke ya kwethia ni arero na vice chairman akiwa itaritere ngwe njia turenda twiranite ontwarire na ni lasimere kwira yario etaomba ko report ke thirikari ya Kenya thiatwa ko batwe torua twe tayari kuritaniria ngwe na muntu wende ura we na uweso na toritere ngwe wothe while na twe ethire ina value of money eke ya kwethia ndorini wa mporo na aero tenda imo Kenya imo Kenya kana temo Kenya akaromba ngwena baterwa kwewa kana te baterwa kwewa uringana na arimi kaithiri na timu yake barimi utalelia na rama milioni ya mbecha ire ito mibika ibira bibaterwa twethe atwe nororobo nene twe kuma kotini mucemani yu ararirwe tariki 6 December 2024 na mucemani yu yuaria muno tutanenkerwa books of account na ria twanenkerwa books of account arimi baumerendo no nto twe kwalelia books of account page 13 erionania mayani ya mechi mikuru iukunerera ririao mauku ya rionania factory ya mechi mikuru ndienda kuthoma mbecha icio ngwapo one buraikari ati itutete milioni 154 ngirima na ya ile
ya 34 na chiringi 111 eu ni loss mayani yara yate kumenyekana nara yetete atia yari ndienda kuwa kinya company ya Safaricom erebwithakia profit yenene ya ta milioni 10 etari ile baterwo kwethari yoketwe lakini company ya Michimikuru tutete milioni 154 mwanka nendekere ukure ote chokio ote kwariria mbecha yu directors beto kabaneri bakiwa manto ya mega loi mwana bo ari mbai baithurite kwina wanasiasa bethirite bakikira siasa mayani yo orira bok batiumite na ramayani ethakiri mwa kaite no kuba chokerete mubunge wa ishombo kitikanisi mpurabori nkatho mwana mutongori wa mugongo Dr. William Samoei Ruto ni araba wite na bethirite bepatete mno chwera ntaira thina mayani batwe tutena onto kinya bore ko bakulaumu anto barabonde beire mweteko ende ni obera okita na toruwa ibwega kebo murungu abatharime unikandere ya ucokia nkatho cia raisi wetu nonto bo tutumira PS akaya kona kwinyango kura twinyangitwe ni amba baraba twinyangitie boya eleka ngucokia nkatho ke mwesimiwa wetu mporo wa bori nonto nare umwe wa timu ira yayanirie na PS kuya kuthikirira kiriro ketu na mwesimiwa mporo natethetie murimi wa majani kuthingatira wamba burabwe majanine na ibo nto tukuibwega ke mwesimiwa nendelea na effort. Number 2 kwina antu atongoria muntu awitwa Labaita no moro support man directors yara yeyete mbecha chiaremi chia Michimikuru no ntu no bafandi mbecha bomba ko ora murimi wa Michimikuru na kwina ongenwe mutongoria nuo Mikindori egoro ngabu nuarire antu kenda betara center 2 kuruma mweshimu mporo no ntu ene interest na directors bato engire batu turi ameru toke okura kekemero tinga twa kuriukia kekemero kwa hivyo batu tukuantu abakarwamira intobie torenge neamba na itwa boraire abu mestangabu MCA orore marane wathani wa Mikindori na baita orokwa na korombe eteke MP bakafandi akora ya muremi atena mbia chocho mwana chukuru atobareta mbeche u chemba chara ana bathoma bakayamba mbecha baora muremi na bamuchunete nderenda kwa thirikari Kenya Mheshimiwa William Ruto na nibute kindeke na gavana wetu wa Meru na MP wetu Mporabori watisho ni akora bwibuo bua bochukume mokora mothie mwakuru mwa kumenyeka renji na ro mukuroke athuri director kibindi kembere na wito ningai mwake no ngile miongo na yele na riari kumenyeria tura mukuroke mutigairire ikire manatasi ya C12 na mandirector baba tathatu bara bombera kwithira betiwa no betete na mbere kuna muchara yo mukuroke mutigaire kuma mwake no ngile miongo na yele mwanka mwake ne turirwari oni kira kendiaretie anto beto kuona karatasi ka nkona mokoro kwa ailistine ya directors bara bako thitheria aremi unyama company ne ya Michimikuru Tea Factory ka tora korewa na re mokoro kwa akwere oni otekyo nda compensate akyo ndaire nya factory mandi lonkia otekyo nya rona ndatire nkere ya thena ndatiwa na skuru ndatiwo otekyo nde nakyo oni andi thunko maira ngeshughulika irana bakwa ende oni bibi ondiaria indirector batwire kurewa mbecha cia mukuru kwa anto kwethira oni ni kuona benefit cia mukuru kwa ikenda ntethia na bakwa baite mukuru kwa yondera bateria kuona ibo batumaira na ibo baria batena kia na mwekoro ntiwa na ntiwa bateri kwethira bare ofisi iba ume bateri kwethira baekuo nonto inyabo nyama bo banditheretie atu turi arimi tukola lemga tugu atiri CND kuma ke president Ruto wena mage Mheshimiwa Mporo bato CND ndere Michimikuru bachunguze director ba orie nonto muntu ateo mbea ciake kwa lakini agegete tata ete kuonekana nkiripotera Meru TV kuma tiani betanda msimuturia wathirinja kongera kuni ati moshi jomwe jorani jwa Sami Mwangi Manduri kumantereche kithongori ndene awadi ya Marimanti kiri county itharakanithi muthenya jwa goro ni baraithiro barana kiabagi kinene
na bobo ni nyuma ya mwanki kwethera jokiumira nteri izi na gutigira joithitie nyomba yao yonthe kuringana na Same augete mwanki jojo jurethirwe jokithi into bira pyonthe birari nyomba izi birio bya kuria nguo na kurukia ugakinyikura na mbeca nyomba izi irabugete ni chithirito chikia nerana ndandi barombete atongeria amana antu bawende ubwaga gutigira niko nibakubatetheria nikenda bakethera bakiona kimamo bya kuria na kinyangu chikuthirwa bagikira. Family ya musi wa Sami Mwangi Mwandori kumantara cha Kithongori wande marimanti batigeta bagitara sara inene na winyuma ya Mwangi utakomenyekana kaumo gutigera betete nyomba yake na gutigera mwara gutare no agintombete kwethorwa akiruta nyomba ino kwa mutori wawe akondumira nkire yari yangairo turonire ntogo tukona ntogo twaukira wara tuthiete waura ndacobia ndoni gwako muji iro turaugire roro tukia twethira Mwangi uyu ri agu anotioreka uti Mwangi urari kunene akinya turi basire njira bomba guntethie nio bwarema we wane na agu iri araigirwe urwe ikuntogo ina ga uba bakubirie maongo akiundu kona wanto wa direction ya rutero wake iba ite ba ikinya njira bona Mwangi wake ba kuma akithona kuri antu bangi no bakuthungira na bona iguru njirani bathiete nogo pamo bakuga mbu bakichuya kumwita bakithuga nyomba kuariku endere watukia tiwete wana ngaba moi bathuga nyomba kuya kinyomba bera kwabera akiri bakinyire no bakinyanirie nwe no ayite ende bachuye nyakori Mwangi otikoti Mwangi otioreka Mwangi no tioreka akithengera Mwangi kuringa boka inuntu Mwangi uyu uretagia waringo ibogetie mitenu bukone nwire agumoji ino yonthe no yabiri Mwangi uyu na sarene Mwangi agitariria bura Mwangi uyu tigetaga bate bantame kira uni ntikona kwina ndeno weso buri kugaburi kuba witethia inkuria thirikari irithirie na ithungire ntubu menye kiumo kia Mwangi uyu kibio na bao yumba guntethia taende ugende ntiba ntwa kurara utugo turere nja charicha twarumirwe na aturi cio turarite twararira kona rungura mugaura uyu abijaga no turere ona toronetia twata nuntu wa ndumango tunyamutu tukumanga antu tutia mama charicha cio twekire maguru tutimuringitwa kuigika ende tinkuromba thirikari ona bantu agwe nyomba ona nio itutetherie batumba kuona nyomba nuntu ende taende mbura ntothiete kira gintu kiabirire kumba certificate ciana mbathi bande kibwereri idio nguo itanda shopping enda ruthirite kinya mwana uyu ya kuthi skuru na ngiri 13 na we siringi tureigite kungiri 20 cia rutetu kamitenu irare aga mujie ciabera kucionthe nyo wena na gintu kiantigerie muyu no nguo no enumbikirite mwire tie yingi antiona kinya kuthi bantu urarogoro turarumirwe sarisa na tori twa mama runguro muga no turere no na tutia watu toro turekuruma ngunchunku ende family no bagita mbetwa kire ntongoria wa mananto bagwendi boya kwibumiria ko baringa njeki nikenda bomba gwicokaneria uka kuigwa area no igwe to thirikari ni raithirie kuona area no azamo no taturi makizima moto kyake marimanti kitio tukinyira gitumba gututethia uko gizima moto kyari karibu Mwangi toyo tafadhali utikiruta wire no no gitaba ikichu yotethia kuoria Mwangi uyu ende wana thirikari muthomi njuki igwa twigikiriro gietu tio turiganiri twakwere kura gitonga murugara tuthirikirie na turaithirie ntubu gitonga murugari ngithi murungu wone kyao gutuwe kyao butethia buringithe nkoro cienu bagitonga murugara bamuthomi njuki bakamunyo butwegirwe kyao na bachusani ngugi butwegirwe kyao bai kiriana baba bututetheire na bisi tone gotukaria no ntwende nyontiege ntumbuga ndauma na kyombarira bisi kuma gecigo mbunge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna Kongera kuni ati MCO wadi ya municipality ndene ya gicigo bunge kia North Imenti na urawisi Kenneth Caleb
Mutethia Kibuko na achumirite na kumeneria MCS bambunge ya county ya Meru na ikiria kana nikira Caleb augete ati MCS baba ni baregere gukurukia mbondi ya municipality. Nkuruki MCA Caleb nethiritwo akiuga ati gukinyira Nandi gutema wega kinyagereko ethiritwo akiona kumania na mbunge ya county ya Meru. Last year 2024, some of the things iria injaga chiapenere ituombere okurukia mbundi ya municipality ya Maua na tuakurukia mbundi ya municipality ya Timau, and that one I was at the key, and the mheshimiwa waondira no uge we supported 100% to make sure mbetire chikuma cha World Bank nuntu mbetire grants itukumbi kudhuru ikiura Maua as I want kana Timau as I want. Ni Caleb Mutethia Kibuko araumirite na kumeneria MCS bangi bakaunti ya Meru nikiria kuga MCS baba ni baregete gukurukia mbundi ya municipality jwa Mutindwa nyuma yao ja MCS gukurukia mbundi ya Maua na kinya Timau. Na kintu kira kindikaritie is the fact that the same house iria kurwira ikiuga age kurwa kana Kameru kage kurira kana Kameru kage kuthithia kintu kira tukuga representation yurego okurukia kapisa at all cost mbundi ya municipality ya Meru. Nkuruki mutongeria uto na kuga mbundi ya municipality jwa Mutindwa ya thuri ni antu ati norera wetari ni kawira mwangaza na mbundi ya municipality ya Meru. In fact na the assembly knows na antu ba municipality ibeje itatari kawira mwangaza etari ni institutions. Chamber of Commerce Meru neretere marietwa jayo jaria yenda ikurukwa abara barungamirite biashara chonde cha Meru bara barungamirite biashara na professionals varetere marietwa jao cooperatives icharetere dietwa yao, and these other interested parties ibaretere marietwa jao na vetting yao to the assembly. That was last year na to the vetting ya marietwa jao to midithiria vetting, but to my surprise bidhirito oni nkere ncha assembly both the leadership of that house with everything irande eneo na nchinietie muno na bonde ibeije na nduga turekaniri nyame ya jaturare ajo nuntu nkuga tutumbi kwendereithia ndwa every other time ndabera oni athainda make a mistake. It was a personal mistake in terms of representation, but when it comes to issues municipality want nuntu municipality ti wande Caleb. Municipality ni gwata wandi Ntururu, ni gwata wandi Ndan, ni gwata wandi Kwa, na ni gwata wandi Mubichi Kirema. When we are passing such a regulation, it is not just Caleb who is being affected. Nandera ntonosianda abera babwe mbeche ichi grant 500 million itekwejeita kwa kwanja uratombi kuga chiure. Mbeche iji ikwejeita nuntu wa purposely in fact in the menti na to my surprise ibaregere buru kukurukia marietwa jara mutongeria ujo na kuga Nandi municipality ni menyete atore bayo na kinya kugwata mbaru murungamo jwa mpuro wa buri jwa Meru ithire kiathuranwa na Nyambene. But ndombe assembly ya Meru through the leadership tigigo tujuke thatu tuyana tigigo tujuke thatu twibia thatu tukubumenya Nandi na tumenya achore betu even achore ba Nyambene na naru nkugwatanira na mheshimiwa mpuro wa buri unto gwatanira in most of the cases, but on this one mheshimiwa mpuro wa buri nkugwatanira ogwe ikuthe kuna decision tugaukane Nyambene ithiro ina kwao na imenti tuthe twina gwetu because tutumbi kutha that way atutumanira buthuki thiria tukukuruka ya mbundi enu itugwatanirite ria mbeca chijite milioni 300 kwenu, lakini randi cha igwetu chijite butha bukarandika mkunji buga butikurukia marito jo ugaikaura ge kuma kiri mutongeria ujo. It is a time buju kiathira ni assembly eu bumite aja mikei mawe kareno na bukurukia municipal yao tukweni assembly mpeleke mawe ikai huko moche kutu enjoy municipality hapa, and we are going to mobilize our people babu assembly hapo tu menyo. If at all we are not getting anything from this kind of setup, it's like we don't need each other. Kabu tukiassembly eu mwipeleke huko ikai huko Nyambene kabu mikinyanja chenu bukarayo no, because it is not of help to us as a people. Utara Meru TV mbita Jeff Wagitumamu.
Ongera kuna ati rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nonekene gucumiria na kumeneria bamwe batongeria baraba kuganeka gwitithia na mbere siasa. Kuringana na Ruto augite kagita gaka teka kuringa siasa ende ni kagitira akenya ngoge akiaria kagita na kanara rekere ndionga yawe ntere chebusia aria araruguria miradi kathumba. Ruto na ugite ate kagita ga siasa gakinya akiathirwa agicumiria na kwambiria Kenya guchiringira ndebe. Ruto aragatera na speaker wa bunge nene Moses Wetangula hamwe na waziri ura munene Adan Thigurune Musalia Mudavadi barabara onekanire kwethira bakimeneria mutongero wa kiama kia Wiper ta Kalonzo Musyoka. Ati nasikia kuna wengine watu matapeli wanaanza kusema ati nimeanza siasa. Nimeanza siasa gani? Hii kazi ya stima ni ya siasa ama ni mambo yenu? Mambo ya barabara ni mambo yenu ama ni mambo ya siasa? Mambo ya aggregation hapa ya vijana hawa wapate kazi ni mambo ya siasa ama ni mambo ya maendeleo? Hawa watu wangoje, maneno bado. Mambo ni mbichi, mambo bado. Wangoje ama namna gani? Tuko pamoja jameni? Wangoje kwanza, wacha tupangane na maendeleo. Kuna siku siasa itafika na tutajua vile tutafanya. Ama namna gani? Watu wa hapa Nambale tumekubaliana? Munasema tuungane ama munasema tutengane? Mimi nimeamua ya kwamba tutatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Bila ya kujali nani amepiga kura upande gani. Bila ya kujali nani wa mrengo gani. Bila ya kujali nani wa chama gani. Tukijua ya kwamba Raila Odinga akiwa kiongozi wa Afrika, hata na sisi Kenya tutafaidika kwa sababu ni mmoja wetu. Tunataka tuulize Kalonzo, what is your beef with the sugarcane farmer? Kwa kifupi tunauliza Kalonzo, pilipili usioila ya kuashia nini? Tunaelewana hapo? Kwa sababu wakulima wamepata nafasi, wajimudu wameumia kwa muda mrefu, badala yeye kusherekea, yeye analalamika. Tumesikia wenzetu, wale vijana na wazee wa siasa, wenye hawajui mwelekeo uko wapi, wakianza kusema ati ni makosa mtu wa Ingo kulipwa bonus. Ati ni makosa mtu wa Miwa kulipwa bonus. Mumesikia kila wakati watu wa majani chai wanalipwa bonus. Watu wa kahawa wanalipwa bonus. Watu wa maziwa wanalipwa bonus. Watu wa stock exchange wanalipwa dividend. Sasa wewe ndugu yetu Kalonzo, why are you engaged in the negativity of negatively profiling people of this region? Why are you engaged in divisive politics? Why is it good for tea farmers to get bonus? Coffee farmers kupata bonus? Alafu unasema watu ya miwa wakipata bonus wanahongwa. Kwani nyinyi mkilipwa jasho yenu ni hongo? Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Kongera kuna ate akariba ntere chia mugaende na gishuga bunge kya bore. Muthenya jwa goro ni barathira bagicumiria na kwariria mantu jegio itinambere bontere izi. Bakiaria na methente to ya Meru TV akiriba bani baugite kuma bakurikia na kuthura atongeria abatethire tabakibona ntere izi na nkuruki gutemeradi kana witinambere bethire bagikujira. Nyarana ndi barombete atongeria bonde bathirikari ya county Meru na nkuruki atongeria pathirikari nene egutigira ne bagukinya ntere che mugae na kubatetheria nikenda bagakarata akaribange ba county Meru na nkuruki akari panthiguru ya Kenya yonde Magura 2027 nondu bake yari bakayabe yete batwira imbi batubethiritie kenda tubaturomba kura ndu vai boturira muko buthuku muno indi we sawa ndiuri atiri nondu itujete kuringa kura iro bakejo twiri imbi batuthiretie ne bate kuthithia bona botwira kana tweja kubera utekura uteng'oyo wakitira baka watu bathura thai
mama wengo tutimona mama na ya na lakini tore tu ina thina muno na tu ina ginya kuruba baba ntiwa ba lakini bateona bona lakini ntukwekura ginyira mama to amona tone mbi tone nini kakathuri tumone na ite ya barabara ithaa iende thaa inya kwatuika kwi ngari yumba kwithira ikienda kuthiata ng'ambe cienu utiona autonyera nontu ikwera mitaro igwikura ronino era yaurite njara cietu ichenjukire itabwithua ende itukoria atiri batuka tokarire aga tutaringire kura kana tukara yaga batu tutiringa kura ringi no tubone tubere thina cietu inya bakere moi kuthithia ndeto cionthe batuthithirie ndeto ira cikwendekana kuraringi bakura gituo gietu kia mugae nio turingaira tukweja twatuika nande twina ngabana mama na tumwendete muno tumuringira kura kuba na kubona na turona ibwega tumukurukie atutethia mugae kinya ne kinya rawe ejire rejito tega kajira ka kenja kwa kuma mugae manka mbimbisi uraga kali na kwejeta na tarunga mugae na takinya kaire na ute tutamona tutona ntubawe kinye musie kithenji ntuo atakinya nende batu tukariou imundune ute kinyo mwete MP te kansera te ngabana te seneta wengo tutamona kwe bate muije nontwana batu kinya bakorwa seneta no batiuga kinya ketha muntu wa Nairobi no na ofu entuku igiri batu ng'ombe ikaigwa jukia wengania ura muntu ona ngari akawangitaniria mpume ndera ntomatomie ngwata wate ng'ombe batu ali nontu tenjira njira miete twekeria aja kuma Meru wita Isiolo yenge ne kuma Meru wita Soboiga nande eu no njira eu ne tomba kwata wata ng'ombe nande stiro tuina dina ina ne mono ndeto cietu cia Meru TV rukiri ugatukuraza nontu ninchokerete na rukari rukiri rwetu ndene ya magatheti no he derecho